شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkurtistan vakilligi hem Başkurtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının Büyük İslam Ta'limatına bağışlangan dini ijtimai programmasının bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. Assalamu alaikum gaziz millet. Sizlerge, vatanımız balalarına, sizlerinin ileringizge yam, aşlarınızga dam, yüreklerinizge ilham birigen, hem gündelik meşakkatlerden sizlerine ayırgan bir programma takdim etemiz. Bugün muhteber şahslarımız rubrikasında Eltaf kızı Fauki Nur anamız Şaripova. Assalamu alaikum. İsan mısınız Fauki Nur anamız? İsen misiniz, sağ mısınız? İsen sağ kildiniz mi varlıkta? Her narsa ibad. Fauki Nur anamız. Mına yaşayız, aşkınabız, talpınabız. Öttü kış, indi ciddi yaz geleceği. Demek biz gımır itebiz. Sizmişe gımırının uzganın deyip yazalar şair yürekli kişiler. Fauki Nur apa, mına gımır düşüncesi sizin icadınızda neçik tasvirlene? İsen misiniz desem bilirsiniz mi? Kim ol sizge selam berüse? Soğuş yafaların kurup üsken Eltaf kızı Fauki Nur deyüse bulam. Hürmetli kan kardeşler, tuğanlar, dindaşlar hem musulmanlar. Menden sizge sın yürekten bulsun bulak, barığızga izgi tilek. Nindigine bulaktan da kadirlirak bitur, sın yürekten sıkat izgi tilekler. Tileymin sizge tileknin, en safın, en izgisin, yürügen yurlarınızga iman nuru sivilsin. Ey tuğanlar, bir küp yürüravit yurlarda, firişteler sizge yoldaş bulsun, alda karşılıklar turganda. Yolga sığıp atlap bitkende, tövbe etip ruhi paklanu, günahlardan kirek saklanu. Ey tuğanlar, tatu yaşık, barımızda eden balası. Baylık, mülket, vakıtlı sağına, izgilik mengi kalası. İzgilikler işlep ülgüreyik tuğanlar, okunmazlık bulsun ütkenler. Okunmazlık bulsun ütkenler, sıklanırlık bulsun bütenler. Bu dünyanın bozun kıravların köngül yürüsünde erittim. Kişilerini öndep yaxşılıkka, köngülümde sığır yürüttüm. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah sanat sahibi bulgan müminlerini süyer. Fauki Nur anamızda göresiz ılı şair yürekli anamız. Ol özünün icadında İslam'ın ahlaki kadriyetlerin vatanga hem milletke muhabbet, ülfet ituni beyan ite. Göresiz Fauki Nur apamız ol vatanımızga hem milletinin bayrağına gaşık bulgan kişi. Gaşık ol muhabbetinin en yukarı noktasıdır.
Hawkin apa? Mine sizge tağ da bir dünyavi turmuş gün kuruşibizden bir sorav eyteler bit. Bu dünyanın mihneti de menge turması diler. Hem bu dünyanın rahatı da her şak bulmaz. Şulay. Hayır. Mine bu galimlerinin fikrine siz ömür kişirgen kişi. Siz bularga nindi koraş, nindi hakiki koraş yasısız. Rahatında kurduk, nihmetinde birişmedik koygu kuyuna. Allah'a şükür. Yaşadık, soğuştan son üstük. Os yalangaz buluğa karamasan tırıştık, olga varga ilibizge hıyanat etmedik. Elhamdülillahi şükür. Fawkin rapa, göresiz vatanımızın türlü yaklarından hatar jiller isip turgan zamanda ömür kişiremiz. Eyteler bit. Zamanını hırlamağız deyler, zaman tilgek ise uyalırsız deyler. Mine siz bugünkü gün kuruşubizni, hayatımızda özümüzün bulgan problemalar hem şatlık kuanışlarında sizin köngül hatır tortmağızda olar nişik. Allah'a şükür. Bugünkü günge kadar yaşagadime arıdamın. Huday Teala'nın rahmeti bilen yaşap tırışıp yatabız. Bar da bula, bar da bar. Dünyam gitiş, bar nersem bar. Bir muhtajlık yoksuman. İllerge afat kilmesin kurkamın barışından. Birinci yılını verdiler mine 7. klası bitken ittirip, dokument afarmit etip, direktör bilen Silsavet bir saatede söyleşip, buna senin yakşı okusun, 25 kişine bir avleti birdiler. Bardık, başta Sirtlovski ülkesinde işledik bir yıl. İkinci yılga mine hazırladılar Leningrad ülkesine 25 kişiye tağayanladılar brigader etip. Büyük ağır iş, ağır bulsa da tırıştık, işledik, barında tırıştık. Paşut gramtaları alıp Allah'a şükür işledik. Fawkin rapa mine siz icad kişisi. Sizin tel kurki uze iktibarını jalip ite. Eyteler bit. Söz ol kırışka şıga bayrak kıbık diler. Söz ol düşmanını da kişe kılıç kıbık diler. Fawkin rapa mine siz bu şiiriyatga yazı şerefine nişik eriştiniz, hem bularını koşan başlagan idiniz, hem bu ilham sizge koydan deyip özünüz oluyorsunuz. Okup yürügende azırak oku boyunca, dersler boyunca hazırlardım bara turgan evinde. İptaşımını jirlegas, 35 yaşta yetim kolgas Üsmalay bilen. Uylanıp, köylenip, yılap yatmasısın, tünler boyu şiir sığarıp yata turgan evim. Kaygılarga birişmesке tırışıp. Mına 9. kitabım çıktı indi Allah'a şükür. Pamitqa qolayındı. Asıradım İsmalay'dan en ulusu mına hazırgı momentda Nijni Varsovski'da. İşin taşlap koyta turgan tuğul. Sıvayı производствосын soqlap yata. Hazır rabosçiler yok. Biz biklep jigan ıskılatın. Burtansa ulum mına ayıratım. 51 yaşında vefat buldu. Bir günde koytkan işten. 64 lisede işledi okutusu bulup. İneydi. Migerge вопрос bire. Şimdi bizi de Stalinski bubut bilen vaspitovat ettin dedi. Urlaşırga yaramay, aldaşırga yaramay dep etipdi. Mına hazır aldaşalar, urlaşalar koya barırga bizge de, nişlerge de. Eytersin de. Meytan balakayım dürüstlük her vakit jine. Sen olarga kızıksınma, qarap buna tur. Urlaşı, aldaşı meytan yaragan iştiğil. Balgalar bar da Leningrad'da urnaştırgan oğlum Rafik. Onlarında okuylar institutta. Allah'a şükür barsa da evet.
bizni baxtli iten nindi oy Ramadan, nindi oy Ramadan. Bayramlarning izgisi, belani kubesi, qobatlar Ramadan, qobatlar Ramadan. Avrılıklar kelgende, көңілләрің түшкенде, Kuluna al Kur'an, kuluna al Kur'an. Kara bulut yoğalır, günün kinet ayazır, davalar ki Kur'an, davalar ki Kur'an. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Soflandıra Ramadan, soktura gel Kur'an. Yakın dost peygamber, yakın dost peygamber. Nurlar üstü Ramadan, bilimli ite Kur'an. Okuy bil hadisler, okuy bil hadisler. Beni kazadan saklar, sağışlanıdan yaklar. Suremiz Fatiha, suremiz Fatiha. Bar yollarың bulsun, haller yakşırıp dursun. Bul ali duada, bul ali duada. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Gündədi qaqılığız, itaatli bulığız. Бәхет сорыйм, балалар. Амин. Сез бит безнең алмалар. Амин. Якла безне хәсрәттән. Амин. Саклый күр бәлаләрдән. Амин. Дөнья рәхәтен тоеп яшик. Амин. Я Раббил Аламин. Amin. Ya Rabbil Alamin. Fakunur apa, mına galimler bulaydiler, sotsiologlar. Bir milletnin yapılması, bir devlette yaşayan kişilerin baxtlı mı, tugil mi, iminlikte mi, onlara iminsizlikte mi yaşaylar ikenlerin bilir için onların ülken buğun kişilerinden, mesela pensiyaya çıkan kişilerden, ülken buğun kişilerinden sıraşırga kirektiler. Aytı Ali, Fakunur apa, bizden milletimiz, halkımız baxtlı millet mi? Siz buna neçik fikirlisiz? Öyle biz oğlunu toşlap sıkmadık idi, oğulda tırıştık, bütün işini işlerine tırıştık, koşadık, yaşadık, malın koradık. Tırışıp bilen yengip sıktık, Allah'a şükür. Bik baxtlı bolu için kişiге kirek bik az, көңіліне құяшлы nur, yüreğine yılın az. Baxıt bit ol, уже şunday bir düşünse. Onu işlep tapsan da baxtlı bulasın. Urlaşıp aldaşkan kişi baxtlı bulalmay. Hürmetli tamaşaçılar, bugün karşınızda Muhtabar Şahslarımız rubrikasında Altaf kızı Fawqinur anabız Şaripova. İndi Fawqinur anabızga 94 yaş. Fawqinur apa, aytınız Ali, şuşu siz bitindani şaşak gibi kamerim deysiz. Şunun en kuvanışlı yılları, mezgilleri hem kişinin ömründe bir canı şütürlük zamanları da bula. Mine şular turuna da bir basım yasap gitiniz Ali.
Боласақта енді инеге шанып ашқатаяп яшайсың. Аннан оқытушыларға оқырға тырыштық. Нисек кенә булса да кешедән карып яшәргә тырышмадым. Гел алга омтылдым. Аллага шөкер. Шуның өчен директорлар да шөкер мине Аллага шөкер районнан менә почетный грамоталар җибәреп яталар. Әйтегезче, менә җитәкчеләребезгә, хөкүмәт хезмәткәрләренә, милләткә, яшьләребезгә сезнең нинди насихатларыгыз бар? Нинди күрсәтмәләр бирәрегез идегез? Хәзер бит инде Факуйнур апа, сез теге укыганны сөйләп утыра торган кеше түгел, сез яшәгәнегезне сөйлисез. Менә шул насихатларыгызны килер буыннарыбызга, безнең алтын нәселләребезгә, димәк, алар бит безнең киләчәгебез, аларның кулында бит. Киләчәкнең инженериясы, киләчәкнең архитекторлары алар. Сездән алтын насихат нидән гыйбарәт булыр? Яшьләргә шуны әйтәсем килә. Ялкауланмаска, тырышып яшәргә, тырышлык һәр вакыт кешене алга итә. Хәзер күбесе түрке акса. Әллә аксаны да көтмәдек. Яшәдек, Аллага шөкер. Инәемне райымнан алып килгән сакта бер нәрсә дә юк иде. 2 ел яшәгәч, инәемә пенсия сыкты. 4 сум. Бер хатын кергәндә күрше. Инәңне син карайсыңмы диде. Ни хәтле абыйлары бар ди. Инәем әйтәм, мине хөкүмәт карайды. 7 рубль порушает бит. Малайларга әйтеп куйдым, нәнәгезнең бер тиенне дә тотынмагыз, үзенә кирәгенә тотсын. Рәхмәт. Демәк, Факуйнур апа, гайрат бездән, уңышлары Аллаһыдан килеп торган. Шулаймы? Шулай Аллаһыдан. Ходай Тәгалә мине һәр вакыт әлхәмдүлиллаһи шөкер югатмай. Инде Факуйнур апа, сезнең ижадыгыз турында, сез инде 9 китапның авторы, сезнең ижад җимешләрегез, әйтәләр бит. Китапсыз өй, тәрәзәсез бүлмә кебек диләр. Китап укыганнар үргә таба диләр, китап укымаганнар үргә табар диләр. Менә ижадыгыз, бу шигырьлиятларны, бу ижад җимешләрегезне әлбәттә күп еллар дәвамында язгансыз, китап шәклендә килгән, Аллага шөкер. Димәк, бу нәселләрегезгә калачак, ул сезнең хакта иң якты хатирәләрне гәүдәләндерәчәк. Алар миңәргә как сундук кебек. Алар саклайлар, киләчәккә миннән калганнар укырлар дип калдырам. Барысын да язганмын, барысы да дөрес анда язылган. Барган гомерләр, адашкан юллар, юллардан яңнышмадык, Аллага шөкер, юллардан яздырмады, Ходай Тәгалә саклады. Үттек карлы бозлы юлларына. Мин утырткан шымырт шаулап үсә, һич кенә дә суыкка бирешмәй. Минем шигырьләремне укыган кеше аламалык белән килешмәй. Боласакта үскән авылыма Усқан құштай қайтам талпынып, елға бір болса да барып қайтам, шифалы суларын сағынып. Туған яқ баламнары. Башымнан үткәннәрне қысқа сағына искә алу, менә минем қолымда йөрәк әрнүләрем. Сугыш башланганда миңа сүгә була 6 яшь, күз алдына китерегез. 6 яшьлек кыз бала басып тора. Минем хәлдә кем мондый балалар бик күп була. Мин бәләкәй кыз сабаталы, мәктәп ишегенә үрелдем. Сугыш афәтләрен үртәп торды, талпынырга торган күңелне. Сабаталы килеш теләкләр зур иде, гашык идек дөнья киңлеккә. Канатларны бик тиз этеп алды зур сугышның кырыс ялкыны. Оса алмадык теләгән киңлеккә. Ниләр күрмәдек безнең баласаклар. Сугыш йөгөн сөйрәп
Бар көсіме берішмәдім осы дауылда, яқты yüzім, шаян сөзім білән, ішім білән ярадым қажыққа. Туған яқының табиғаты, түслеріме қойсақ кіргәлей, югіріп кіріп, қойсақ көңіліме, үйрегімні сүйіп иркәлей. Яш буыннар минем үтінісім, ата-ананы иске алығыз, саф йөрәкле ата-аналар қабірінде ұнытмағыз, дұға қылығыз. Дөрес түгелме сүзең, уйлап қаралы өзің. Көт сен мені, мен бит тизден қайтамын дедің. Бұл дүнияны қуабыз біз, юлларны яра-яра. Сиздірмеде юллар сенің маңғайыңа сырлар шыла. Қыр қоздары тізіліп ұса, кетелер тұлқынданып, сеңа барып жетсе еді оқыған дұғаларым. Сабыр түбі сары алтын, сабырланма, сабырсызданма жүрек. Сен көресін, кім көрсінсің, сабыр итерге керек. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ey Rabbimiz, işimizni qabul et. Sen işituşi hem көңілләрне білуші. Hürmetli tamашачылар, demek halkımızın icad gücü, sanatı için, edebiyatı hem medeniyeti için il kırları, şakırımlar kirte bula almadı. Halkımızın kan tartışı sınırak bulup çıktı. Bugün de Faukinur anamız ana şulay dert, kuhat bilen icad ite ömür kişire. Bugünkü programımız şunun bilen tamam. Ol sizlerge tağı da şerifiyet, kadr-hürmet, gali derecelerge irişuge yoldaşçı bulsun.